berkasnya ya. Nah, keren. Ini kita sih kan tadi. Video di dalam video. Emang oke lah. Sok simpor tau. Semangat Juhe, terima kasih. Jangan putus semangat, tetap sehat. Juhe selamanya maju dan berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Oke, alhamdulillah orang terus beres sholat taraweh di Masjid Al-Ikhlas Desa Kodasari, dan tunggu di musola ataupun di musola kalian kami akan datang. Kan begitu, Kang Asep? Ya. Oke, see you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Mantap. Gasnya. Ayo orang kamu musolain. Ayo gas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tusammal qadim. Halo, Juhe channel mulai ya. Berkeliling, keliling Sakodasari. Sakodasarinya. Heeh. Tuh bisa berang jadi puting. Keliling. Ya, bagus lah. Ayo, Haji.
Jadi di musola naon teh, Mak? Al-Mubtadiin. Masya Allah. Loba gadis di dieu mah. Gadis-gadis kumaha teh? Gadis zaman dulunya. Mantap. Taraweh keliling. Masya Allah. Tuh, sehat, sehat Pak. Oh, iya. Ya Ustaz ya, sehat Dan. Masya Allah. Mantap Dan. Puasa teh? Puasa. Nah itu puasa teh? Puasa. Ayeuna urang sholat isya jeung tarawih ya? Tajuk naon ieu teh? Poho deui. Tajuk poho deui cenah ibuna.
Tuh, Mak. Apa sih? Ada apa? Ada apa? Video di HP, di HP. Sa. Isi. Sa. Siup. Isi. Asik. Ngilu taraweh di dia. Ngiring taraweh. Sinaon ayo. Pak. Allahu Akbar. Al-Inna tarawih rakaataini sama sama umumnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shaumal ghadi. Anadai. Fardu syahri. Ramadana. Hadi sanati. Warlillahi ta'ala. Abdi puasa. Intan endi. Kasih Ramadan. Aulia. Barokah Ramadan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak segala kayak cau. Wah, cau. Cau dua. Wajib. Ini adalah cau raja loh. Cau raja. Cau raja loh. Cau raja ya. Nempel. Wah, mama itu mah. Musola naon nih, Pak? Aran teh, Pak? Al Istiqomah di blok jadi Senen ya, Pak? Senen ya ini? Blok Senen. Oh, blok Senen. Soalnya Istiqomah. Oh, mantap. Saya teh guru SD orang sebenarnya nama. Pernah, Pak.
puasa keesokan bulan Ramadan tuh kerupuk sampai hebar ya Maya. Tuh bagi kerupuk, masya Allah. Tajuk mana? Tajuk mana imamna Ustaz Gulung lah. Mantap. Di Bloksmen. Terus si Oge tuh. Herudin juga kan? Bloksmen. Masih ayah. Jadi tarawih keliling Pak. Tarawih 9 tajuk gila. Hatur nuhun lur sudah menonton tayangan terbaru video ini. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan tonton terus kelanjutan videonya hanya di Cuhe Channel.